Declárase aberta a sesión. This ceremony is officially opened. The Secretary General of the University will now read the agreement adopted by the University's Senate, granting the title of Doctor Honoris Causa by the University of A Coruña. Secretary General. In accordance with the symbol, honors, and protocol regulation, the University of A Coruña can nominate as Doctor Honoris Causa those people who have highlighted in the field of teaching, arts, humanities, sciences, or which have played an important role in a scientific, cultural, technological, social field for Galicia or for the world in general, but in relationship with Galicia. The Department of Psychology of our university, in its meeting held on the 14th of July 2014, agreed to grant this title of Doctor Honoris Causa and nominate Mr. David Ussel. Mr. David Ussel, trained as a geographer and psychologist, is a professor of psychology at the University of Surrey in the United Kingdom, where he leads a degree in environmental psychology. His main contributions are focused on the psychosocial research on climate change and sustainable development, as well as on other aspects regarding environmental sociology, environmental reconstruction, the historic memory in countries affected by war and other conflicts, the history of psychosociology applied to the environment, and risk for this sustainability. Apart from all these contributions, Professor David Ussel, from his first contact with the University of A Coruña in 1993, has been tightly linked to Galicia and our university, and has collaborated with our researchers in our departments by exchanging knowledge, by teaching in PhD programs, and supporting the UDC's leadership in international research councils. This is why the Senate of the University of Coruña met on the 6th of May 2019, and on the proposal of the rector on behalf of the university community, has agreed to nominate Professor David Ussel as a Doctor Honoris Causa by the University of A Coruña, and I give faith of this as Secretary General. The Secretary General will now go and bring along with him Doctor Honoris Causa David Ussel.
The Secretary General will now go and fetch the candidate for the title of Doctor Honoris Causa, Mr. Enrique Orts Berenguer. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. The Speaker will now, together with the Secretary General, approach us. Rector Magnificus, I pray that you listen to me. I request an honor, which is the title of Doctor, granted by this university for Mr. David Lawrence Ussel. I'd also like to ask you for your permission to present his merits. Granted. President of the University of A Coruña, President of the University of Santiago de Compostela, President of the University of Vigo, President of the Social Committee of the University of A Coruña, members of the university government for degrees, students on Ferrol campus, members of the Senate, authorities, public in general. Good morning, everyone. The Senate of the University of A Coruña unanimously agreed to bestow upon Professor David Ussel from the University of Surrey the title of Doctor Honoris Causa for his scientific contributions in the field of environmental psychology and its applications to the applied sciences. His seminal work in new fields of research and the impact of his work at a global level. And so, today, we welcome Professor David Ussel to this session of investiture. For my part, I have the honor of recounting the highlights of a career that spans nearly 5 decades, his numerous academic distinctions and contributions to science, and his connection with Galicia, and specifically with the University of A Coruña. With your permission, Professor Ussel, I will continue this laudatio in the language of the ancient kingdom of Galicia, the Galician. David Ussel, David Ussel, a psychologist and geographer by training, is a professor of psychology at the University of Surrey in the United Kingdom, where he leads a research group in environmental psychology. Until very recently, he was also a teacher at the University of Umea, and he also taught at the universities of Nanterre, Queensland,
in Australia or Strathclyde in Scotland. He chaired the International Association for People Environment Studies, which is the main scientific society for researchers in the field of environment and human behavior. He also represented the British Psychological Society in the European Federation of Associations of Psychology. He also chaired the Society for the Interpretation of Britain's Heritage, the main researchers and professionals in the field of heritage interpretation entity. His main contributions focus on social research about climate change and sustainable development. Still, there are other aspects of psychology and environmental education which also were of interest to him. For example, cultural heritage, rebuilding identities and historic memory in countries devastated by war. The history of psychology applied to environment as well, risk, environmental education for sustainability, and so on. David Ussell was a pioneer in conducting empirical research in the field of people and environment relationships. He worked in urban and rural areas, in domestic and leisure fields, in the field of health, changing and understanding the environment. There are a huge number of theoretical topics in his research that he's been conducting. We can highlight, for example, that it has always been multi and interdisciplinary. Apart from with his colleagues, he worked with experts in psychology, architects, urban planners, educators, geographers, engineers, mathematicians, archaeologists, sociologists, and economists. He also has an international vocation. Most of his work has been conducted with colleagues from the US, Australia, France, Italy, Portugal, Spain, South Africa, Sweden, the Netherlands, India, or Brazil. It is also a research oriented and focused on policies because he led many studies for national councils on research in different European countries. A good part of it was funded by the EU and by the national and local governments of the UK, although he also counted on the support of the industry and national and international social organizations. His initial research was conducted in the field of participation, particularly public participation in the process of urban planning. This research was focused in participation methods or mechanisms, or how we can get the public involved in decisions affecting their lives and the environment. What are their limitations or opportunities for promoting that? What are the factors favoring or restricting this in urban contexts for the individual and community development? These are all questions that have been focusing and informing his research so far. The developments conducted in this field led him to, invited by the American Psychological Association and some other 8 international psychology associations, led him to speak before the United Nations Organization regarding the psychological responses to climate change. A second group of theoretical contributions is focused on the awareness and attitudes, behaviors regarding risk situations and uncertainty conditions through lifetime. He researched things regarding crime in urban areas, transport configuration, risk perception and safety in public spaces. This concern about risk and safety materialized in his research in areas such as mining context, nuclear energy production, the elimination of nuclear and chemical waste, and children's safety in leisure and playground areas. A third group of investigation has to do with social identity and places. For example, his work in terms of the role of identity in the workplace. We published in 1996 something in the Journal of Environmental Psychology. As regards museum research and sites regarding cultural heritage, he highlights for his research analyzing the effectiveness of learning in exhibition and other interpretation areas, museums, historic spaces. He was involved in the planning and design of many of these facilities with specific emphasis in historic memory and identity. 2 clear and notable examples are, first of all, his work as an
international advisor for the CRIC Consortium in the European project about cultural heritage and the reconstruction of identities in conflict. Secondly, a project conducted with Jen Packer and Roy Ballantyne from the University of Queensland, sponsored by the Australian Research Council, about the exploration of the role of the ANZAC Museum and interpretative experiences in the development of national identity amongst visitors. It's also interesting to highlight his work about hot interpreting, acknowledging the importance of the emotional dimension in every presentation and show in a museum or a heritage site. This was integrated in many exhibition policies in museums worldwide. As regards the climate change, during the past 20 years, he's been focusing his research in issues regarding mitigation and adaptation measures to climate change, focusing on the impact of this climate change and sustainable development. He was a member of the International Advisory Council of Glamours, and where he led some research in sustainable lifestyles, green economy, coordinated by this and our research group. It is important to highlight his research in three main aspects. First of all, the use of psychosocial approaches in connection with change models in social attitudes. Secondly, because of his analysis of the impact of climate change demands and sustainable consumption practices. Finally, because of his studies of international worker movements in the North-South Division and its impact on environmental policies today. He was the first psychologist in the UK promoting the debate about the contribution of psychology to the world of climate, challenging the assumptions of economists that were at the time fostering the policies of the British government. In quantitative terms, Professor David Ussell led 74 funded research projects. He was main research and co-researcher in 67, which led to more than 100 publications in indexed international journals, many of them awarded different prizes. In the past 10 years, he has been researching, mainly focusing on strategies having to do with the change of behavior, particularly in the field of waste, transport, energy, and also regarding changes in attitudes and practices regarding climate change. His emphasis in research moved from analyzing the behavior of consumers to analyzing the social and psychological limitations to understand the changes in production processes which are required to face the national and international challenges we require for reducing CO2 emissions. Professor David Ussell was invited about a year ago to become an expert for the Spanish Parliament and inform the Ecological Transition Commission about the most recent research regarding the approval in Spain of some legislation regarding climate change and energy transition. Regarding social organizations in terms of climate change, he led several researches where they analyzed policies and practices in trade union organizations at the national and international level and regarding the mitigation and adaptation to climate change. They also analyzed the opportunities and limitations of the heavy industry with regard to CO2 emission reductions by their workers, both through production processes and the working practices and lifestyles of their workers. The role of individuals as agents of that change within the organizations was also analyzed in his research. In the field of environmental education, he questioned the dominant traditional approaches which assumed that experience and knowledge transmission is enough to make people change and become environmentally competent. He reformulated top-down models, socialization top-down models, based on the role of experts, broadly expanded, questioning the values underlying the traditional environmental education and focused on a model more focused on the construction of meaning. Knowledge is socially built, therefore environmental education programs have to acknowledge and build upon this idea more than upon environmental conscience levels to change attitudes. According to Ussell, environmental education has to be placed within a broader context regarding the acquisition of competences and skills for action, where being competent and skill is more than being aware or having an attitude regarding environmental problems. This involves a positive and cooperative model for adopting decisions, an integration of democratic practices, and an understanding of social participation processes. Schools
as any other institution of social groups, are also part of the environment, so they have to change as well. They have to open up to families and local communities to be seen as an active agent in creating that change. They have to be more than a passive transmitter and communicator. Usel's work in the field of education was focused to a great extent in informal learning environments, acknowledging that the impact of education is not always direct. It is frequently mediated by social relationships. From a theoretical viewpoint, the Piaget's way of learning involves a cognitive assimilation and accommodation, and it has to go hand in hand with a social dimension so that social cognitive conflicts turn into the drivers of an inter- and intrapersonal change for learning. His research regarding participatory approach to social change led him to research the wisdom of multitudes, or how normal people or civil society organizations can provide solutions to face the problems that a society has to challenge. This approach, based on the fact that experts can learn from audiences and the public citizenships, is basically being developed in multiple contexts of changing governance models. In terms of international training of researchers, Professor David Ussel, from his management and direction of the Master in Environmental Psychology at the University of Surrey, the single one in Europe, and a PhD program on applied psychology, has trained generations of students from different countries all over the world. He has given seminars, conferences in countries like the US, Canada, Latin America, Europe, Asia, Australia, Africa, creating links with research centers in the 5 continents and increasing and consolidating the 12 research networks which are part of IAPS. Professor Ussel visited the University of A Coruña for the first time in 1993 to give a speech within a cycle regarding psychology that was organized from our department. That research was already funded by the European Union, and since then he has been collaborating with researchers in the UDC, national and cross-border research, and he has become a typical visitor to this university. He took part as a teacher in the PhD program of the University of A Coruña regarding health promotion. He has directed many PhD theses and given advice to PhD students and researchers, many of them also part of the department he leads in the University of Surrey. With regard to the sinking of the Prestige in the period 2002-2005, he collaborated in the research about that disaster, coordinated from a research group, and he became part of the response device to that tragedy, constituted at the rectorship of the University of A Coruña. In the first black tide, after the sinking of the vessel, he was also part of the group of researchers that traveled to the Ground Zero, where we established direct contact with the crisis emergency groups and organized urgently everything that was done from the first moment. His contributions were gathered in different texts and publications sponsored from our laboratory and others published by the prestigious Hogarth publishing company. Between 2006 and 2007, he also collaborated with a research group for the Social Communication Commission, created to analyze the social impact of wildfires in 2006 in Galicia. This commission was built up within the framework of the work promoted by the Consello da Cultura Galega to respond to the need for reflecting and discussing what was happening with those wildfires, which took away 70,000 hectares of forests in Galicia. Professor Ussel, who had been supervising different research studies about wildfires in the Algarve in Portugal, gave advice to our group in terms of impact assessment protocols and other theoretical and methodological aspects regarding risk. So basically, Professor David Ussel's curriculum, based on what I have just exposed here, allows us to observe a very well internationally renowned trajectory. He's able to give response to basic questions about things that are currently very much fashionable, like climate change
change, but also he's helped us bridge the gaps between applied research and active policies. What he's done has led in many cases to implementing regulatory changes at institutional level, and in many others, he's contributed to placing Galicia generally and the University of A Coruña particularly as part of this cooperative work. This way of working has also favored the fact that we've been active part of the provision of responses to different challenges at a European level having to do with research and innovation. The University of A Coruña has chosen for its highest honor a person renowned and respected the world over for this disinterestedness, generosity, and commitment to the improvement of human culture and life on this planet. Today, we express a deep feeling of gratitude to Professor David Ussel for his friendship and partnership with our university and for his contribution to the development of environmental psychology in Galicia. We also express our enormous admiration for the work and the vocation of scientific collaboration, for which he has been invited here today to receive the title of Doctor Honoris Causa of the University of A Coruña. On behalf of the Senate of the University of A Coruña, I offer you, Professor David Ussel, our sincerest congratulations and fondest thanks. Muchas gracias. Rector Magnificus, I pray you to, based on the merits exposed, grant the title of Doctor Honoris Causa in Psychology to Professor David Ussel. Using the authority granted to me by this Kingdom's regulation, I will now grant you this title of Doctor Honoris Causa in Psychology, granted by the Faculty of Education of the University of A Coruña. And your speaker will now give you all the symbols and emblems regarding this title. Please receive the emblems of the dignity that was granted upon you and reflect upon its meaning in accordance with tradition. I hope that this mortarboard becomes the wreath or the crown that was typically placed on top of anyone winning any kind of ceremony. We now hand over to you our wisdom book that you must cultivate and protect throughout your lifetime. We remind you that you have the right to teach and explain from your position within this university. Please receive these white gloves as a symbol of strength and as a sign of your dignity. Rector Magnifico, solicito venia para pronunciar o meo discurso do ingleso no claustro. Concedido.
Little did I imagine when I first came to A Coruña in 1993 that I will be standing here 26 years later with the privilege of being awarded the title of Doctor Honoris Causa. I'd like to begin by thanking Professor Ricardo Mira and the People Environment Research Group, the Department of Psychology, the Faculty of Education, and of course the Rector and Senate of the University of A Coruña for conferring this honour upon me. In the short time I have available, I would like to reflect on my research journey over the last 25 years, which has led me to rethink the way psychologists need to address the climate crisis, and how my relationship with this university has been an important factor in that development. This journey has seen me move from more orthodox to more critical psychological approaches. And in this lecture, I tend to argue that in terms of research, policy and practice, we need to change the conditions which encourage and constrain environmental action, as opposed to simply trying to change behaviours. Recognise that only a collective approach will have the significant effect that is required, and we need to move upstream from consumption to production. Children are tired of hearing politicians, researchers, and environmentalists preach in often patronising tones that we, adults, need to get children interested and concerned about the environment because they are tomorrow's stewards of the earth. Greta Thunberg is the result, and the voice and the message is clear. Listen to what the science is saying. You are wrecking the planet. You have the responsibility to fix it. It would seem that in the space of 1 year, Greta Thunberg has had a greater impact than all the environmental groups and scientists over the last 40 years in communicating the seriousness of the problem. The impact of children's school strikes has been global. In the mid-1990s, I led an EU-funded project with research teams from Denmark, France, Portugal, and the UK, which investigated whether children, in conjunction with schools, can act as catalysts of environmental change in both the home and the community. The idea behind this work was simple. If children could be given environmental education at school and encouraged to disseminate it at home and in the community, this will be an effective way of influencing parents to engage in sustainable environmental behaviours. In other words, the research aimed to test what is sometimes called pester power, the idea that children can and do act as change agents by nagging their parents to stop smoking, become vegetarians, and so on. But our research demonstrated that in the home, children are typically not effective in changing their parents' attitudes and behaviour towards the environment. Our research findings identified very clearly some of the critical barriers to change acting as environmental agents. We concluded that there were few instances of intergenerational influence, and it was limited to those families where the parents had a reasonable level of pre-existing knowledge and concern about environmental problems, that children and parents were willing to communicate with each other about the environment was seen as an appropriate topic for conversation in the home, the children's concerns about the environment were valued, resulting in expert status for the child, and parents were willing to adopt the role of pupil in deference to the expert status of the child. And finally, the degree to which present teaching and learning methods encourage children to share their learning. This research was done, as I say, 25 years ago. The way in which children and teenagers are now influencing climate policies seems to go way beyond what we expected and found
in our research. The question is whether the situation has really changed. Are children more influential in the home than they were, or are they having more influence outside the home? This is an empirical question which has not been addressed yet. But what we do see now is that young people's actions are partly a consequence of the changed conditions. The climate crisis is recognised by the young as a reality, and they want something done about it. Mañana is not acceptable. Successive governments, as well as civil society, have tended to treat the climate crisis as a problem caused by individuals through their lack of knowledge, anti-environment attitudes, or excessive and inappropriate consumption. But regardless of the attitudes and practices of the individual, it is the conditions under which the individual lives that often regulates what they can and cannot do. And it is these conditions which need to be addressed. Many of these practices are locked into the infrastructure of our lives and how we are often prisoners of the conditions under which we live. For example, we are told we should not drive short distances for shopping. But if urban planners approve the development of out-of-town shopping malls and superstores, which encourage people to buy groceries for 2 or more weeks at a time, which in turn requires them to use their cars because they cannot carry their shopping home on the public transport, and there may not even be public transport, this immediately challenges environmentally progressive policies to reduce carbon emissions and energy consumption and live more active and healthier lives. Manufacturers not only create products, but they also attempt to construct our identities through the products we desire and purchase. For example, the decision to buy a 4x4 vehicle is more often governed by the status, image, and identity that such vehicles confer upon the driver and its role in compensating for dissatisfactions in other parts of their lives, rather than the capacity of the vehicle to meet the driver's everyday needs. The home is an important setting for learning sustainable environmental practices, which is why we thought children could be important in this process. But as we found, the conditions in the home are a crucial factor. And this is evident when we look at spillover, which is a fashionable concept in behaviour change research at the moment, not only in the environment, but in other areas as well. Spillover suggests that sustainable practices learnt in one environment, such as work, can spill over into another, such as the home. But as an environmental psychologist, I would argue that the workplace and the home are different socially created spaces and places and institutions, and therefore subject to different logics. Logics might be interpreted as place and institution-specific rules and regulations which govern goals and objectives. For example, the logic of profit and the logic of efficiency are essential logics of corporations, while the logic of care is essential in the home. We don't expect our social relations in the home to be efficient. When people travel from one setting with one set of logics to another, we refer to this as border crossing. Continuing the long collaboration between Professor Garcia Mira and myself, I was able to undertake research on border crossing as part of the EU-funded project he directed, Low Carbon at Work. We found that when practices learned at the workplace are taken home, family members may strengthen border controls. That is, family members may resist what might be beneficial sustainable practices because they experience those practices as an intrusion of corporate logics into a place they value and control.
This is a quote from an interview that we did in which an oil worker goes home and he sees his wife cutting the grass or cutting the hedge, not wearing all the safety gear. And she says, "Whoa, whoa, I don't want to hear this. You go back to the oil rig. You know, we do things differently here." The same happens when workers suggest ways in which their company, their organisation, can act more sustainably by employing measures that they use at home. Despite corporate values, PR, and senior management rhetoric about being pro-environmental, suggestions brought into the organisation are sometimes resisted at the middle management level because those managers have targets which give a higher priority to what are seen as the essential logic of the company, such as profit-making and efficiency. Thus, what might seem to be a simple action, the transfer of useful environmental practices from one setting to another, is resisted by the conditions in those spaces. In addition to the conditions which influence and govern our lifestyles, the language we use frames the way we think about the possibilities for action. Global warming and global environmental change encourage people to feel powerless, because how can they influence global processes? And where precisely is the global? Is it the Arctic and Antarctic, where the glaciers are melting? Or just somewhere a long way away, like Asia and Africa, where floods and droughts kill thousands of vulnerable people? One might argue, because we're all globalised now, every place is local and global. If this is the case, it makes no sense to differentiate between a relatively safe local and a threatened global environment. An action in A Coruña or in Guildford is not just a local action. Does this language have any effect on the way people perceive the seriousness of the climate crisis and how it affects them? I've undertaken a number of international collaborative studies in Australia, Ireland, Slovakia, Sweden, and the UK, involving members of the general public, environmental groups, university students, including those studying the environment, as well as children, who were asked about the seriousness of and their sense of responsibility for 7 environmental problems, such as atmospheric pollution, global warming, and their impact at the local, national, continental, and global level. Without exception, in each study, people considered environmental problems at the global level to be more serious than those at the lower spatial levels. The results were consistent across all the countries and all the groups, and this research has been carried out in another 17 different countries since by other researchers, with the same results. We also sought to identify the areal or spatial threshold of personal and institutional responsibility for the environment. We found that responsibility is in inverse relationship to distance. Although people feel they're responsible for the environment, at the local level, this is precisely the level at which they perceive minimal problems. The areal level which they perceive has the most serious environmental problems is, of course, the areal level about which they feel least personally responsible and powerless to influence or act. There, it's the job of governments and international agencies. We've also found that in addition to a spatial dislocation, there is a temporal dislocation. Both UK and Swedish students think that the climate crisis will get worse at the local level in 20 years' time, but it will get significantly worse at the global level. These findings suggest that respondents were not only aware that there was a link between what they regarded as global environmental problems and local practices and lifestyles. Thunberg,
Extinction Rebellion, media coverage, and disasters like the Californian and Spanish wildfires, and personal experience of flooding make it apparent daily to people that all is not well with the health of the planet. Although people now may be more accepting that climate is changing, it's questionable that they are truly making the link between the local and the global. Seen in this light, it's clear that the continued focus on changing consumer behaviour through individual behaviour change strategies may be a necessary, but it is not a sufficient condition to impact significantly on carbon emissions, resource consumption, environmental degradation and climate change. If we're serious about preventing the climate crisis becoming a climate catastrophe, structural and transformational changes are required in society. To achieve this, the emphasis must be to ensure our research, policies and actions move from individualistic approaches to collective approaches. The climate crisis is a collective problem and will only be solved collectively. This is difficult when consumers are not organised collectively and are thus not in a position to be able to put pressure on the production process other than as individuals through the market. And research, policies and actions should also move upstream from consumption to production. We should not only look at what we are consuming, but why we are consuming the way we do. For me, combining these last two criteria has suggested that a potentially more effective strategy for change is to focus on those spaces where people come together, work collectively and are involved in production, and can make the link between their work and their daily lives in the wider community as citizens. This is the workplace and through organised labour, such as trade unions. For the past 10 or more years, I, with my colleague Professor Nora Etzel from Umeå University in Sweden, have been working with trade unions in the UK, Spain, Sweden, Brazil, India and South Africa, as well as the international labour movement, such as working with the International Trade Union Federations and the UN International Labour Organization. And we've sought to understand the ways in which trade unions can contribute to climate change mitigation strategies and actions. We call this new area of work environmental labour studies. Why is this important? First, trade unions and workers are locally rooted in community life and have an insightful knowledge of the immediate, local, place-based societal conditions determining their work. Trade unions are potentially in a position to become a grassroots, citizen-based force to influence climate and nature protection actions. Second, trade unions and workers worldwide are thrown together into a common global space, particularly when employed by the same transnational corporation. Unlike consumers who can rarely communicate and act collectively and internationally, they can link with their fellow workers in other countries. For example, the International Trade Union Confederation represents 207 million members in 163 countries. It's estimated that transnational corporations account for 4% of total employment in developed countries and 12% of all employees in developing countries. They're controlling more than 50% of international trade. And thirdly, workers are doubly affected because they occupy the dual roles of both producers and consumers. Workers working in one of the high carbon emitting industries such as cement, ceramics, iron and steel and energy can see how their work is polluting the local environment where they and their families live. Workers
Workers will also be affected by legislative and regulatory measures enacted to address the climate crisis. For example, for many people, their identities are intimately tied to their work and their professions. Threatening particular industrial sectors, such as transport, with carbon-reducing legislation, will threaten jobs, which in turn may threaten identities. For example, long-distance truck drivers see themselves as kings of the road, doing manly and skilled jobs, controlling large and expensive equipment. They are proud of their work. When people's identities are threatened, they are likely to resist, and this could be a significant barrier to change. So how might transformation work in practice? I've written about how, in the 1970s, a major UK military aerospace company was to close 17 factories with a loss of 11,000 jobs. Several unions worked together to produce what they called an alternative plan to make socially useful products and retain the skills, knowledge and commitment of the workforce. The plan identified 150 product ideas put forward by the workforce. It was a ground up, falling into 6 categories. There's medical equipment, transport vehicles, improving braking systems, energy conservations, and remote control machines. For example, there's a picture there of a bus that could actually go on rails as well. So for various reasons, the plan was not realised, but the approach is now being explored again at a major shipyard under threat in Northern Ireland, at Harlander Wharf, where the workforce want to use their skills to produce wind turbines. In conclusion, I've tried to demonstrate how my work on the environmental psychology of climate change has changed over the last 25 years. If we as social scientists and researchers are to make an impact on the climate crisis, and indeed many of the social, economic, technological problems which affect our local and global society, then I think it's necessary that our work satisfies 3 requirements. We must work across disciplines with economists, educationalists, urban planners, engineers, microbiologists. We have to work internationally, and you may have gathered from the music that when we came in that where my sympathies lie on events in Britain at the moment. Because despite living in a globalised world, there are national and cultural differences which need to be accommodated. And we have to work with policymakers because only in this way will we provide the evidence and intelligence that policymakers need and provide them with the right questions as much as the right answers. I have tried to fulfil these criteria over my working career, and I'm pleased and proud to say that this has often been possible through my work and friendship with Professor Garcia Mira and his laboratory, and my ongoing collaboration with the University of A Coruña. To the Rector and Senate of the University, I'm deeply honoured and humbled by the confirmation of the title on Dr. Honora Causa. Thank you. Atendere ao xuramento.
Please, this is your oath. Please join us here to fully aware, say the oath that in the name of, on behalf of, and with the authority of this University of Da Coruña, I'm going to request from you. Do you solemnly swear, based on your honor and conscience, to defend and maintain the rights, privileges, and honor of this university and its doctors, always, wherever you are? Do you swear to give this university and its doctors help and advice whenever you are required? If you so do, that the memory of all the Senate members so awards you. If not, that they request that from you. Dr. David Lawrence Ussel, we accept you and make you part of the Senate of the University of Da Coruña with all the honors that belong to the other doctors. I hereby grant you the diploma certifying your admission. On behalf of the Senate, based on the dignity that you have just achieved, thereby I give you this embrace. Más esto, ¿eh? Reitor magnífico, rogo vos que me escoitedes. Solicito unha honra o título de doutor por esta universidade para don Enrique Orts Berenguer. Concedido. E permiso tamén para expoñer os seus méritos. Concedido. Gracias. Señor reitor magnífico e membros do claustro, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, compañeiras, compañeiros, señoras e señores. En el apartado 1 del artículo 116 de los estatutos de nuestra universidad se indica literalmente que a Universidade da Coruña poderá concederlles o grao de doutor honoris causa a persoas físicas que destaquen no campo da investigación ou da docencia, no cultivo das artes e das letras ou ben naquelas actividades que tivesen unha repercusión notoria e importante desde o punto de vista universitario no terreo científico, artístico, cultural, tecnolóxico e social de Galicia e do mundo en xeral en relación con Galicia. En este precepto se prevén, por tanto, dos vías con carácter alternativo mediante las cuales puede llegar a otorgarse el grado de doctor honoris causa. En el caso del profesor doctor Enrique Orts Berenguer, concurren sobradamente los requisitos necesarios para acceder a dicho grado a través de cualquiera de las dos vías citadas. Veamos, pues, esa doble vertiente para explicar las razones que motivaron la decisión del área de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña de proponer al profesor Orts Berenguer para la concesión del grado de doctor honoris causa.
Por una parte, el profesor Orts cumple, sin asomo de duda, los requisitos necesarios mencionados en el inciso primero del citado precepto estatutario, dado que é unha persoa que ten destacado no campo da investigación ou da docencia. Discípulo de los profesores Manuel Cobo del Rosal y Tomás Vives Antón, toda su vida académica estuvo dedicada en exclusiva a la docencia y a la investigación, en Derecho Penal, pero también en la disciplina de Criminología en las siguientes universidades. En primer lugar, en la de Valencia, universidad en la que se formó, obteniendo el premio extraordinario de doctorado y consiguiendo en ella la plaza de profesor adjunto de Derecho Penal. En segundo lugar, en la de Santiago de Compostela, en la que logró la plaza de catedrático de Derecho Penal. En tercer lugar, en la Universidad de A Coruña, a la que se trasladó tras su creación, y finalmente, de nuevo, en su universidad de origen, a la que regresó en el año 1991 y en la que desempeñó, además, los cargos de director del Instituto de Criminología y de director del Departamento de Derecho Penal. En la actualidad, tras su jubilación, continúa sus tareas docentes e investigadoras como catedrático emérito de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, al mismo ritmo, por cierto, que si estuviese en el servicio activo, en estrecha colaboración con sus colegas y sus discípulos valencianos. Y en este punto, permítanme que efectúe una digresión en mi discurso para expresar mi profundo dolor por el fallecimiento de la profesora Elena Gorriz Rollo, acaecido la semana pasada. Una compañera tan querida para el profesor Orts y para todos nosotros, y que hasta el último momento mostró su firme deseo de asistir a esta jornada. Descanse en paz. La actividad docente del profesor Orts solo tuvo un paréntesis. Durante su etapa como catedrático de la Universidad de Santiago, al pasar 2 años a la situación administrativa de servicios especiales, debido a que su por entonces ya destacado currículum le sirvió para ser designado letrado del Tribunal Constitucional. De la valía de su trayectoria docente e investigadora dan muestra harto elocuente las más de 200 adhesiones a nuestra propuesta provenientes de universidades españolas y extranjeras, así como de profesionales relacionados con todos los sectores de la Administración de Justicia, algunos de los cuales se hallan hoy aquí presentes. En la lectura del contenido de estas adhesiones se puede corroborar la extraordinaria relevancia de su magisterio y de sus numerosas obras, manuales, monografías y artículos que abarcan todas las parcelas de nuestra disciplina. Aspectos metodológicos, cuestiones nucleares de la parte general, de teoría del delito y de las penas y de las medidas de seguridad, y los más variados sectores de la parte especial, estudiando materias tan diversas como los delitos de lesiones, delitos contra la libertad, contra el patrimonio, contra la seguridad colectiva, contra la seguridad vial, contra la administración de justicia, falsedades y delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales. E incluso ha trabajado sobre la legislación penal especial, descollando sus aportaciones en materia de delitos electorales y de contrabando. Y dejo para el final 2 grupos delictivos en los que el profesor Orts es uno de los máximos especialistas en nuestra disciplina: los delitos relativos a la libertad y a la indemnidad sexuales y los delitos contra la administración pública, importantes parcelas de la esfera punitiva a las que ha hecho magistrales contribuciones. Por supuesto, la enorme relevancia de su magisterio se proyecta en todas las diferentes facetas académicas, como director de tesis doctorales y de proyectos de investigación, como profesor invitado y conferenciante en otras universidades españolas y extranjeras y en otros organismos, en fin, como director de revistas jurídicas y como miembro de numerosos comités científicos y editoriales. Hasta aquí he glosado muy sintéticamente la trayectoria del profesor Orts, que se corresponde con el inciso primero del artículo 116 de nuestros estatutos. Ahora procede a exponer la trayectoria que se condice con el inciso segundo de este precepto.
Y es que, en efecto, resulta asimismo indudable que, cumpliendo fielmente el tenor literal del artículo 116, el profesor Orts ha destacado sobremanera naquelas actividades que tivesen unha repercusión notoria e importante desde o punto de vista universitario en relación con Galicia. Vexamos o porqué e de que xeito frutificou a súa semente na nosa terra. Desde que no ano 1981 chegou á Universidade de Santiago de Compostela, polos azares da Universidade de entón, pero tamén, sen dúbida, pola influencia galega da súa inseparable María, o profesor Orts non só se dedicou de cheo ás tarefas docentes e investigadoras, senón que tamén ocupou importantes cargos de xestión na devandita universidade, como o de vicedecano da Facultade de Dereito ou o de director da Escola de Práctica Xurídica que daquela abranguía o ámbito de toda a comunidade de Galicia. Durante a súa estadía na Universidade de Santiago, e grazas ao seu maxisterio e ao seu apoio constantes, obtiveron a praza de catedráticos de Dereito Penal na Universidade de Santiago os profesores José Manuel Lorenzo Salgado, que, entre outros cargos, foi despois decano da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago e vicerreitor da devandita universidade, Luís González Guitián, que foi director do Instituto de Criminoloxía, e quen lles fala. Na Universidade de Santiago dirixiu a tese de doutoramento do profesor Gumersindo Guinarte Cavada, actual decano da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago, e que, ademais, ocupou os cargos de secretario xeral da Universidade de Santiago, vicevaledor do Pobo e secretario xeral da Presidencia da Xunta de Galicia. Así mesmo, durante eses anos, o profesor Orts asumiu a tarefa de dirección doutras teses de doutoramento, como a da profesora Inmaculada Valeige Álvarez, quen posteriormente obtivo a praza de profesor titular das Universidades da Coruña e Vigo e que foi secretaria xeral da Universidade de Vigo. Tamén dirixiu a tese doutoral do profesor Carlos Suárez Mira, logo profesor titular das Universidades de Vigo e a Coruña, en actualidade en excedencia ao acceder á carreira xudicial, e que ocupou os cargos de vicedecano da nosa Facultade de Dereito, director da Academia Galega de Seguridade Pública e director da Escola Galega de Administración Pública. En fin, o maxisterio do profesor Orts influiu tamén noutros profesores da área de Dereito Penal na Universidade de Santiago, como Fidel del Río Pardo, na actualidade tamén na carreira xudicial, ou Santiago Nogueira Gandásegui, que compaxinou a súa actividade docente cunha brillante carreira como abogado penalista e a cuxa memoria quero dirixir tamén desde esta tribuna unha emocionada lembranza tras o seu falecemento este verán. Coa creación da Universidade da Coruña, o profesor Orts incorporouse á nosa universidade, onde ocupou o cargo de decano da nosa facultade. O primeiro decano desde a súa segregación da Universidade de Santiago, en substitución do profesor José Antonio Portero Molina, que fora decano comisario e que cesara neste cargo ao ser nomeado reitor. O labor do profesor Orts na nosa universidade ata o seu regreso a de Valencia foi decisivo para sentar as bases da Facultade de Dereito. Non só se ocupou de dirixir a actividade docente e investigadora, senón que estableceu estreitos vínculos coa Xudicatura, a Fiscalía, o Colexio de Abogados da Coruña e outras institucións. Unha boa proba disto é a adhesión de numerosos profesionais galegos do mundo do dereito á proposta da área de Dereito Penal, que, por desgraza, non podo reflectir aquí por obvias restriccións de tempo. Abonda con resaltar a adhesión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en virtude dun acordo adoptado baixa a presidencia daquela de Miguel Ángel Cadenas Sobreira e a adhesión do Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suánces Pérez, que foi un dos profesionais do campo da Administración de Xustiza que pasou a formar parte do persoal docente da nosa facultade na área de Dereito Penal, colaborando estreitamente co profesor Orts. A estas adhesións engadíranse as doutros destacados xuristas galegos que no seu día foron alumnos ou compañeiros seus,
Casos, nomeadamente, do profesor Antonio López Díaz, actual reitor da Universidade de Santiago e que tamén exerceu como conselleiro maior do Consello de Contas de Galicia, e de Milagros Otero Parga, que foi decana da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago e valedora do pobo. En fin, non podo esquecer de ningún xeito o apoio unánime de todos os membros dos departamentos de Dereito Público e Dereito Privado e de todos os membros da Xunta de Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Dada a imposibilidade de mencionar aquí os múltiples signos de adhesión e afecto que recibimos, expreso o meu agradecemento aos daquela directores dos citados departamentos, Santiago Roura e Rafael Colina, e o noso decano, Xosé Antón Seoane. A estreita vinculación con Galicia do profesor Orts veuse mantendo tras o seu regreso á Universidade de Valencia a través de diferentes ámbitos. Foi nomeado profesor honorario da Facultade de Dereito de Ourense, en cuxa cerimonia tiven o privilexio de realizar a súa laudatio. Tamén foi designado vogal do Consello Reitor da Academia Galega de Seguridade Pública da Xunta de Galicia e avaliador externo da excelencia curricular docente e investigadora no ámbito xurídico-social, formando parte do Comité de Asesores Expertos na Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia. En fin, seguiu asistindo con regularidade como profesor convidado nas 3 universidades galegas, así como noutras institucións da nosa comunidade, como os diferentes colexios de abogados de Galicia, a Academia Galega de Seguridade Pública ou a Escola Galega de Administración Pública. Ahora bien, más allá de todos estos innumerables méritos que yo calificaría de formales o mejor de formalizados, hay que referirse necesariamente a los méritos materiales, esto es, a la contribución realizada por el profesor Orts a la evolución del pensamiento jurídico penal regida por los derechos constitucionales, avanzando en la línea trazada por uno de sus maestros, el profesor Vives Antón. Su pensamiento podría resumirse en la idea de que no hay ciencia alguna que nos permita situarnos por encima del lenguaje de la ley. Por encima de la ley solo está la denominada ley de leyes, esto es, la Constitución, y señaladamente los derechos que en ella se contienen, en la base de los cuales se halla el principio de legalidad, que conlleva exigencias fundamentales generales tanto para la creación del derecho como para su aplicación. Por todo ello, el profesor Orts se sitúa en una posición crítica con respecto a la aspiración sedicentemente científica de muchos cultivadores de una llamada dogmática mal entendida, entre los que incluyo no solo a profesores, sino también a amplios sectores de nuestros tribunales penales, que pretenden otorgar a los términos básicos del derecho penal un significado distinto y superior al que les proporciona el uso ordinario del lenguaje, recurriendo para ello a la ciencia o la filosofía. Así sucede, por ejemplo, con la idea de la causalidad, o sucede con la idea del ser, que se pretende convertir en una ontología cuya legitimidad no se cuestiona y que llega a vincular al legislador. De este modo, el derecho deja de ser el juez de la legitimidad de los hechos para pasar a convertirse en un mero servidor de los poderes materiales dominantes en la sociedad. Y ya se sabe, la corrupción de una sociedad siempre comienza por la corrupción del lenguaje. Frente a todo ello, frente al desprecio hacia el lenguaje ordinario y, por tanto, frente al desprecio hacia el principio de legalidad, se inscribe el profesor Orts en la concepción filosófica de Wittgenstein, según la cual no puede haber un significado que preceda al uso de las palabras que las personas otorgamos en determinados juegos de lenguaje en la práctica intersubjetiva de hablar con otros, y sin que sea preciso recurrir a conceptos previos que residen en algún lugar opaco de la mente para explicar el sentido de las palabras, como erróneamente pretende la llamada concepción cartesiana de la mente. En suma, el significado de la ley no puede ser otro que el que se desprende de sus palabras y oraciones, con arreglo, ante todo, al uso común del lenguaje y con arreglo, además, al sentido común, en su entendimiento kantiano, claro es,
y a los derechos constitucionales. Y es que el profesor Orts, como el propio segundo Wittgenstein, regresa también a Kant para completar su concepción y subrayar que no hay razón sin libertad, incluyendo no solo la libertad trascendental, sino también las libertades políticas, especialmente la libertad de expresión. En síntesis, para expresarlo con las palabras de Habermas, este paradigma kantiano supone que solo mediante la supremacía del uso público de la razón pueda justificarse un determinado sistema como satisfacción del principio de igual libertad. Y en este sentido, no puedo finalizar esta laudatio sin reseñar una ulterior faceta quizá menos conocida del profesor Orts, pero que acaba por definirnos su entera personalidad. Me refiero a su preocupación por el derecho de los ciudadanos al libre desarrollo de la personalidad y, consecuentemente, su preocupación por el acceso real y efectivo de los ciudadanos a los derechos económicos, sociales y culturales. Por eso, entre otras ocupaciones, en la actualidad sigue siendo miembro del Comité de Bioética Asistencial del Hospital Clínico Universitario de Valencia, dependiente de la Agencia Valenciana de Salud de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Y por ello ha publicado 2 libros sobre cuestiones relacionadas con la ética, en los que pone de manifiesto que su principal preocupación, como era también la de Kant, es la respuesta a la segunda de las preguntas kantianas. ¿Qué debo hacer? Que es el interrogante que nos acompaña toda nuestra vida a cada momento. Pero obviamente, como bien ha escrito el profesor Vives en el prólogo de uno de estos libros, el profesor Orts no nos dice cuál es la verdad moral ni cuál es en cada caso nuestro deber moral, sino que nos enseña el camino a través del cual podemos llegar a cumplir ese deber. Esto es, de la mano de la razón y sin mentir a nuestra propia conciencia. Y es que el profesor Orts, a lo largo de toda su vida, ha dado continuas muestras de fuertes convicciones éticas, de compromiso cívico, de tolerancia hacia todas las creencias profundas y de pleno respeto a las personas, un respeto que, por supuesto, para él brota ya siempre de la mera dignidad que es consustancial al ser humano. El hecho de que, además, muchos hayamos tenido la fortuna de encontrar en él a un verdadero maestro en todas las facetas de la vida y a un amigo entrañable, impregnado de bonhomía y de generosidad, es algo que guardaremos siempre como uno de nuestros tesoros más preciados. Parabéns, prezado Enrique, e moitas grazas polo teu magisterio e pola túa amizade. Felicidades, querido Enrique, y muchas gracias por tu magisterio y por tu amistad. Prégovos, reitor magnífico, que polos méritos expostos lle sexa outorgado o grao de doutor honoris causa en Dereito a don Enrique Orts Berenguer. Así pois, usando a autoridade que me confiren as leis do reino, otorgámosvos o grado de doutor honoris causa en Dereito pola Facultade de Dereito da Universidade da Coruña e deixo nas mans do voso padriño o encargo de vos investir cos distintivos doutorais. Agora, recibide os distintivos da dignidade que vos foi concedida e reflexionade no seu significado de acordo coa tradición.
Vete, ven. No, achécate aquí. Vai ti por alá, porque senón... É que isto... Tes que agacharte, claro. Outra, esperemos que sea máis doado. Que este nobre barrete, espérate que estamos aquí, sexa para vos como a coroa de loureiro que cinguía a cabeza dos vencedores ao remate dos certames. Entregámosvos un libro do noso saber que compre cultivar e tamén protexer e propagar ao longo da vida, e lembrámosvos que tendes o dereito de ensinar e explicar desde a cátedra desta universidade. Recibide as luvas brancas como símbolo de fortaleza e signo da vosa dignidade. Rector magnífico, solicito a veña para pronunciar o meu discurso de ingreso no claustro. Concedido. Señor Rector magnífico da Universidade da Coruña, excelentísimos e ilustrísimos señoras, señores, autoridades, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Cuando supe que iba a ser investido doctor honoris causa por esta muy querida universidad, se me amontonaron emociones, sentimientos y algunas ideas, de forma más bien desordenada, y me acordé de uno de los tipos con más talento que en el cine han sido, Billy Wilder, que cuando se encontraba ante una secuencia problemática, se preguntaba cómo la habría resuelto Lubitsch. Y de momento le llegaba algún tipo de inspiración. Me gustaría disponer de un referente parecido, no tanto para salir muy airoso de este acto, cuanto para decir algo que les interesara mínimamente, sin ofender sus inteligencias ni aburrirles. Y sin mucho entusiasmo me puse a ordenar esos sentimientos, a menudo encontrados, algunos recuerdos, unas escasas ideas y unas considerables preocupaciones, recordando, no sé por qué, o quizás sí, el soneto de Lope de Vega, un soneto me manda a hacer Violante, que en mi vida había visto en tanto aprieto. Naturalmente, el sentimiento más fuerte que experimenté fue y sigue siendo el de gratitud. La única razón, la única explicación consistente de por qué recibo este reconocimiento, a mi juicio excesivo, es el afecto de muy buenos compañeros y amigos que lo han promovido desde el área de Derecho Penal, con el apoyo del conjunto de la facultad y la aprobación de la universidad. ¿Qué puedo decir? Que tienen mejor opinión de mí de la que tengo yo. A la Universidade da Coruña, a súa Facultade de Dereito, a tantas persoas que non han hecho posible, les manifiesto con toda sinceridad mi máis profundo agradecimiento. Y aunque no las menciono expresamente por mi habilidad para olvidar alguna, esas personas saben muy bien que me siento en deuda con ellas. Y casi con estas frases podría concluir esta no lección, porque les diré que pocas veces he tenido más dificultades para redactar unas páginas. He pasado muchas horas ante una hoja de papel en blanco en la que solo me sentía capaz de poner el número 1 en el ángulo superior derecho. Y mientras me repetía, no debo olvidar ningún nombre, no debo olvidar ningún cargo, al iniciar mi, digamos, discursito. De pronto,
por mi imaginación algo desbocada. Tal vez me interrogué sobre si me ayudaría dar con un buen MacGuffin. Como saben, quien mejor lo ha utilizado y explicado ha sido Alfred Hitchcock, que en una larga conversación que mantuvo con otro buen director, François Truffaut, lo contó así. Dos hombres viajan en el compartimento de un tren y uno de ellos le dice al otro: «Disculpe, señor, ¿qué es ese paquete tan raro que ha puesto en la rejilla de arriba?» Y el otro le dice: «Ah, es un MacGuffin». Dice: ya, pero ¿qué es un MacGuffin? Y el otro le responde: «Sí, un MacGuffin es un aparato para cazar leones en las tierras altas de Escocia». Oiga, le objeta el otro: «Sí, en Escocia no hay leones». Dice: «Ah, entonces eso no es un MacGuffin». De manera que un MacGuffin es nada. Lo emplean escritores y directores de cine para darles emoción a sus novelas, a sus películas, pero carece de contenido y de importancia salvo para los personajes. Por ejemplo, una película puede atrapar la atención del espectador de principio a fin, como La muerte en los talones, en la que unos secretos de Estado, que nunca llega a saberse en qué consisten, son perseguidos por todos los personajes. Y, sin embargo, esos secretos de Estado son el MacGuffin que hace avanzar la historia, la emoción, el interés del espectador. Bien, les diré que yo no he sido capaz de dar con un buen MacGuffin, presumiblemente por mi escasa inventiva y porque no es este el espacio quizá más apropiado para traerlo a colación. Pero me da ocasión de divagar un poco y hacer que corra el reloj. El único que se me ocurrió era apuntarles que iba a hablarles de mis preocupaciones y sin aclararles cuáles eran esas preocupaciones, y ese sería mi MacGuffin, pero claro, pensé que probablemente me mirarían ustedes con cierta desaprobación y que no sería bien recibido. Bueno, quizá lo que quiero es no hablar de mí mismo, que parece que es un poco lo que tengo que hacer, porque es algo que me aburre extraordinariamente y como tampoco dispongo de mucho tiempo, ante todo sí quiero darles las gracias de todo corazón y también quisiera desaparecer discretamente, quizá y aprovechar esos minutos para conocer a la persona de la que les ha hablado mi gran amigo Carlos Martínez Buján. Bueno, en algún momento recordé cómo comenzaba Wittgenstein su conferencia sobre ética. Él descartó explicar una conferencia en materia científica compleja, porque requeriría todo un curso de conferencias, y también le pareció inadecuado una conferencia de divulgación científica. Y recordó un problema de casi todas las conferencias de este tipo, que el oyente es incapaz de ver tanto el camino por el que le llevan como el término al que éste conduce. Pero en esta ocasión más bien sucede al revés, que yo no sé a dónde quiero llegar ni por dónde, y entonces lo que les voy a decir, créanme, que quedará a años luz de la inteligencia, la profundidad y el valor de la conferencia de Wittgenstein. Bien, como les dije o les adelanté, me cuesta hablar de mí mismo y por eso, y por su carencia de atractivo, solo haré un corto recorrido de mi estancia, de mi paso o mi trabajo por Galicia, contándoles algunos de mis recuerdos, muy gratos unos y otros muy tristes porque muy buenos y queridos amigos han desaparecido. Y, bueno, un poco de mi paso por estas tierras y de las preocupaciones, no de las de hoy y días atrás, sino de las que han guiado mis pasos en mi trabajo docente y de investigación en la universidad y de los objetivos que me han marcado mi tarea o que he procurado que la marcaran. En 1981 obtuve, entonces se llamaba agregación, cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Santiago y después en el 87 fui catedrático en la Facultad de Derecho de Coruña. Entonces estábamos en el edificio, estábamos de prestados en un edificio en la calle Durán Loriga, después ocupamos otro espacio en la Escuela de Náutica y finalmente pues se construyó este excelente edificio. Bien, la verdad es que fue un tiempo que yo recuerdo con inmenso cariño, porque a pesar de los escasos medios, hubo un grupo excelente de profesores y de personal de administración y servicios, muy buenos amigos, y unos alumnos que encajaban deportivamente las carencias e incomodidades que padecíamos. Y entre todos, yo creo que fuimos capaces de sentar las bases de la facultad actual. Como les digo, fueron muy buenos tiempos y hasta tuve el privilegio de ser designado decano,
corroborado luego democráticamente por iniciativa de una gran persona que desgraciadamente nos abandonó hace poco, relativamente poco, Alejandrino Fernández Barreiro. Mis comienzos en este oficio, como les ha dicho mi querido amigo Carlos Martínez Buján, fueron en la Universidad de Valencia, bajo la dirección, la influencia del profesor Cobo y especialmente del profesor Vives Antón. Bien, pues a partir de ahí, de lecturas de grandes pensadores, bueno, pues pretendí realizar mi trabajo y los estudios con unas inquietudes que se centraban fundamentalmente en el pensamiento de la Ilustración y en su influencia en el derecho penal, y en pensar autónoma y críticamente pues, en la defensa de la democracia y del Estado de Derecho, y por ende en la de los derechos fundamentales de las personas, en fomentar el respeto, el civismo, etc. Aunque andando el tiempo, me he interrogado a mí mismo sobre si le hace uno más feliz ser razonablemente culto, bien educado, cívico, respetuoso con los demás, o si por el contrario otorga más felicidad ser incívico, maleducado, ignorante. En fin, no obstante, pues me afané por transmitir estas inquietudes a los alumnos que me han ido tocando en suerte y a mis publicaciones de todas las épocas, pese al escepticismo que cada vez me invade más. Y este, diríamos, aferramiento mío y de muy buenos amigos a la defensa de los derechos fundamentales me hizo recapacitar en que la enseñanza y las instrucciones más o menos veladas recibidas en la niñez pueden superarse con espíritu abierto y crítico. En mi infancia, en las calles, en la escuela, en el colegio, en la radio, en la prensa, imperaban por doquier los símbolos propios de la dictadura. La enseñanza estaba en esa línea, las enseñanzas eran ultraconservadoras y, bueno, había un menosprecio absoluto a la democracia. Yo siempre fui muy aficionado al cine y las películas que podía ver pues estaban indicadas en el tablón de la puerta de la iglesia, en la que cada película tenía una calificación. Digo esto porque he visto muchas películas calificadas como apropiadas para niños que encerraban mensajes abominables. En la mayoría de las películas del oeste que recuerdo, te venían a decir con mayor o menor sutileza que los ganaderos, los vaqueros, el séptimo de caballería eran los buenos y los llamados pieles rojos los malos, y que matar a un piel roja era legítimo y justo y merecedor de premios y recompensas, algo así como homicidios justificados, y se mostraba veladamente pues, cómo se arrancaba la cabellera al piel roja muerto y se la presentaban al sheriff o al alcalde, que les daba unos dólares a los matadores. Y algo parecido sucedía pues, que en películas que versaban sobre las selvas africanas, etc. Bueno, y se presentaba pues, como grandes héroes a los personajes que más pieles rojas mataban. Héroes que probablemente eran invasores, intrusos, depredadores, que se apropiaban de las tierras de los pieles rojas, de sus medios de alimentación, que arrasaban sus aldeas, etc. Y esas personas que veían destrozadas sus formas de vida, pues algún derecho debían de tener para defenderlas. Bueno, poco a poco nos fuimos percatando de que ni las dictaduras son buenas, ni la democracia nociva, y de cómo los regímenes dictatoriales trataban a las personas, cómo las consideraban y cómo perseguían a los desafectos, y que sus mensajes eran inaceptables. Y también pues que los indios no eran tan malos. Como les he contado, en mi labor docente me esforcé en evitar todo dogmatismo, en mostrar a los alumnos la importancia de los valores esenciales de la democracia y del Estado de Derecho, de los derechos fundamentales en suma, como me esforcé porque se mantuviera siempre una perspectiva, diría, casi utilitarista, es decir, trataba de enseñar a los alumnos para qué servía lo que se les enseñaba, que tuvieran en cuenta para qué servían los conceptos, las instituciones que estudiaban y que les mostrábamos. En mis primeras publicaciones, cuando el Código Penal vigente a la sazón preveía la pena de muerte y penas privativas de larga duración, hay que decir que en la actualidad el Código nuestro ya también está cayendo en esto, pues se castigaban conductas carentes de un bien jurídico digno de tal nombre, con extrema dureza, se perseguía la disidencia política, etc. Entonces me ocupé de las circunstancias atenuantes, no sé si con la pretensión pues, de suavizar a través de su aplicación un tanto el rigor punitivo imperante. Aunque debo decirles que mi descubrimiento de las atenuantes procede de mi niñez.
En mi infancia hacíamos bastantes pillerías en el pueblo, porque andábamos prácticamente todo el día sueltos. Y, por ejemplo, hicimos bastantes barrabasadas. Les pondré un verbigracia. Le teníamos mucha manía, y esto algo tiene que ver con el derecho penal, le teníamos mucha manía a un señor mayor, no sé por qué, y un buen día decidimos hacerle una pequeña faena. Uno de nosotros, un servidor, para ser más preciso, me colé en la casa del tío C, después de advertirle de que habíamos visto a unos gitanos rondando por su corral de gallinas y conejos, lo que le hizo salir escopetado. Bien, entonces yo me colé, entré en su habitación y dejé en el orinal que tenía debajo de la cama un puñado considerable de magnesia. Según supimos al día siguiente, cuando este hombre, de madrugada, quiso vaciar su vejiga en el orinal, vio cómo su micción subía, era espumosa y desbordaba la vacinilla. Y el hombre, por lo visto, lanzó unos gritos horribles porque se pensaba podrido por dentro y que su hora final estaba muy cercana. Bien, al hacer estas pillerías me di cuenta de una cosa, que lo más inteligente, si éramos varios chiquillos, era dar un paso al frente yo y decir, lo he hecho yo, estos niños no han hecho nada malo, yo soy el culpable. Y entonces todo el mundo pensaba, qué bueno es Enrique. Seguro que él no ha sido. Pero quiere cargar con las culpas de los demás para que no les castiguemos. Bien, como ven, a mi temprana edad ya aprecié la importancia de las atenuantes, supe utilizar el arrepentimiento espontáneo, la confesión, y quizá por eso pues, mi tesis doctoral tuvo que ver con estas cosas. Bueno, y esa preocupación, como les decía, por los derechos fundamentales de las personas, pues aparece de alguna manera reflejado en las diferentes publicaciones. ¿Qué les diría yo? Pues algunos de mis primeros libros tenían que ver, por ejemplo, con los delitos entonces llamados contra la honestidad. Y yo era muy crítico con muchos de los delitos. Me preguntaba, bueno, pero ¿cuál es el bien jurídico en el delito de adulterio? ¿Por qué se castiga como delito el adulterio? ¿Cuántos derechos constitucionales vulnera el delito de escándalo público? Se discutía, por ejemplo, que si una mujer que ejercía la prostitución era violada, eso no era violación, porque si era prostituta era deshonesta, y si era deshonesta no podía cometerse contra ella un delito contra la honestidad, y cosas por el estilo, como castigar, por ejemplo, el incesto con mujer mayor de 23 años con su consentimiento. Entonces uno se preguntaba, ¿qué demonios se está castigando aquí? Ahí había una confusión entre derecho, religión, derecho penal y moral. Bien, pues esa es una de las razones por las que estudié quizá esos delitos. Como me ocupé también de la seguridad pública y privada, precisamente también por su incidencia en los derechos fundamentales. Incluso, pues aún ahora dirijo un curso de directores de seguridad privada. Bien. Como les decía, últimamente mis preocupaciones tienen que ver un poco con la deriva que está tomando el derecho penal, hacia dónde va el derecho penal, y sus relaciones con la moral, con la religión, porque también inciden, de alguna manera, las unas en el otro, en el derecho penal, y indirectamente acaban afectando a los derechos fundamentales. Como saben, el Código Penal, desde su promulgación en 1995, ha sufrido más de 30 reformas. No siempre para bien, en general para endurecerlo, para dar entrada a concepciones moralizantes, con las consiguientes repercusiones en los derechos fundamentales. Y unas veces por presiones de la Unión Europea, otras por las demandas sociales y mediáticas de más seguridad y también por la rentabilidad política que algunos legisladores estiman que genera el mostrarse implacable con la delincuencia, hasta llegar a implantar, como les decía, la prisión permanente revisable. Y se han ido creando tipos, se han ampliado los existentes y, en general, se han endurecido las penas. Y, claro, fíjense que está llegando a castigarse la maldad intrínseca en el Código Penal.
Por eso esa confusión moral-derecho. Bien, y la jurisprudencia a veces también ha contribuido a ese endurecimiento de las penas, de forma, por ejemplo, particularmente llamativa, pues aplicando la llamada doctrina Parot, por ejemplo. Bien, me pregunto si la agravación de las penas y el incremento y ampliación de los delitos y el correlativo aumento del número de penados que origina tal política criminal puede hacer pensar a alguien que se está en el buen camino para vencer la delincuencia o mejor para disminuirla, en el convencimiento de que el temor a la pena disuade a las personas de delinquir. Ese pensamiento olvida algo esencial que ya advirtió nada menos que Beccaria, como es que lo único que acaso puede disuadir a alguien de cometer el delito que ha resuelto cometer no es tanto la severidad de las penas que se le pueden imponer, cuanto la certeza de que el castigo le alcanzará inexorablemente. Yo dudo que la severidad penal haga mejores a los españoles. La crueldad penal ciertamente ha eliminado a muchos enemigos, pero ni siquiera ha conseguido eliminarlos a todos. Si recuerdan ustedes una gran película, en ella la comisaria Ninochka era entrevistada por un periodista occidental y le preguntaba sobre los procesos estalinistas de masa que eliminaron a cientos de miles de personas. Y Ninochka contestaba que todo iba perfectamente, que en el futuro habrá menos rusos, pero mejores. No creo que la dureza penal nos haga necesariamente mejores. Bien, quizá ese ocuparme de derecho, religión, moral, tiene que ver un poco con que la religión y el derecho nos acompañan prácticamente desde antes de nacer y casi hasta después de la muerte. Bien, y la religión pues ha influido a veces negativamente y la moral en el derecho penal y consiguientemente en los derechos fundamentales. Claro, como ustedes saben, el derecho en un Estado de Derecho, el derecho penal, pues, lo que persigue es establecer una convivencia en paz entre los ciudadanos, imponiendo penas más o menos severas a las infracciones de la ley más graves, a las infracciones que lesionan los bienes jurídicos más valiosos. Y esas sanciones ocurre pues, que a veces dan lugar a una especie de bis in idem, porque hay conductas que son pecado y delito al mismo tiempo. No supone una vulneración del bis in idem, pero sucede con el homicidio, con el robo. Afortunadamente, otros bis in idem que habían desaparecido, porque en tiempos se castigaba como delito lo que podría ser considerado un pecado, como la blasfemia o la sodomía. El castigo de los delitos en un Estado de Derecho supone, por otra parte, y con esto voy terminando, unas convicciones democráticas o al menos su aceptación, en tanto que la proclamación de unos principios y unas reglas de juego son absolutamente esenciales y son consustanciales al Estado de Derecho. Bueno, la religión y el derecho o la democracia creo que tienen algo en común, y es que creer en Dios o en la religión y creer en el derecho o en el Estado de Derecho supone un poco creer en lo que no se ve. Realmente la democracia no es visible, pero sucede que si no se la comprende, si no se la conoce bien, si no se saben cuáles son sus limitaciones, cuál es su finalidad, y no se la reviste o se la reviste de un aura de misticismo y se la idealiza, es cuando entonces defrauda y genera desengaño. Lo que pasa es que a veces, aun conociéndola, cuesta mucho aceptarla y creer en ella. Basta con pensar en valores esenciales constitucionales, derechos fundamentales como el derecho a la dignidad o a la libertad en general, al libre desarrollo de la personalidad. Como ejemplo, no tanto de lo que no se ve, sino de lo que sí se ve. Es decir, cuando uno ve comportamientos ignominiosos en muchas personas, comportamientos incívicos, con personas que incumplen sus obligaciones, etcétera, personas que cometen delitos, reconocerles dignidad cuesta. Pero es preciso reconocérsela porque si no lo hiciéramos perderíamos la nuestra y estaríamos derrocando el edificio del Estado de Derecho.
Entonces, a pesar de todo, hay que seguir creyendo en el Estado de Derecho y en la democracia. Termino recordando a uno de los grandes amigos que he tenido, que era de estas tierras, Ignacio de Oto, porque una vez alguien le dijo que le costaba mucho creer en el derecho, creer en la democracia, y él le contestó: a mí también me cuesta mucho creer, pero todavía me cuesta más creer en la guerra civil. Creo que no se puede expresar más escuetamente para qué sirve la democracia. Bien, pongo punto final a esta intervención reiterando las gracias a todos cuantos la han hecho posible, esta, yo diría, inmerecida investidura, y a todos ustedes por haber acudido, algunos desde muy lejos. Muchas gracias por su atención. Y termino dedicando un recuerdo a personas muy queridas que nos han dejado y que es seguro que hoy nos estarían acompañando. La última hace una semana, como ha recordado Carlos, Elena Gorris. Muchísimas gracias por su atención y espero no haberles aburrido. Atendede ao xuramento. Achegámonos aquí para pronunciar con plena conciencia o xuramento que o nome e coa autoridade desta universidade vos vou a pedir. Xurade solemnemente pola vosa conciencia e honra defender e manter todos os dereitos, privilexios e honor desta universidade e os seus doutores, sempre e en calquera parte que estivedes, e prestarlle a elas e aos seus doutores axuda e consello cantas veces sesas requeridos? Así o xuro, así o prometo, así o quero. Se así o fixéchedes, que a memoria de todos os claustrales volo preme, senón que volo demande. Ilustre señor don Enrique Ors Berenguer, admítovos e incorporavos ao claustro de doutores da Universidade da Coruña con todas as honras que son propias dos restantes doutores. Entrégovos o diploma da vosa admisión e incorporación. De canto nos alegramos, en nome de todo o claustro de doutores, por esta dignidade que acabades de conseguir, sírvavos de testemunho esta aperta. Sentaros. Prezados profesores,
sponsors and speakers, Rector of the University of Vigo, Vice Rector of the University of Santiago, Rectors and Vice Rectors of the University of A Coruña, members of the university communities, both from A Coruña and other universities represented, dear authorities, dear friends. The Senate of the University of A Coruña becomes richer today with the cooperation of Professors David Ussel and Enrique Orts. I want to personally express our congratulations on behalf of our university community. It is a great pleasure for me to, on behalf of them, congratulate you in this solemn academic ceremony. The complete, brilliant laudations given by Professors García Mira and Martínez Buján have just clearly proven the academic and scientific reasons which led the faculties of Education and Law to respectively promote the nominations of these two new doctors honoris causa. So congratulations also to the sponsors and the speakers for their initiative and the presentations they've just made. I have to acknowledge and admit that for me as the rector, it is particularly grateful to have these two new honorary doctors within the University of A Coruña as two eminent professors with a long, tight relationship with our departments. This means that, apart from their highlighted curriculums as speakers, teachers, scientists, Dr. Ussel and Orts also have a valuable condition. Both of them are teachers. Both teachers have a long trajectory. It's easy to perceive their skill to create a school. This virtue of creating around them a red of disciples which, in their professional exercise, will always have them as a reference. This is university in pure state, creation and transmission of wisdom, excellence. The university, as reminded by Professor Martínez Buján to all of us, grants these titles of Doctor Honoris Causa as a way of recognizing the duty in teaching and research and the singularity and importance of the activity of these people for collective progress. Today, we receive within our Senate these two honorable people who meet this challenge and who become two intellectuals that turn into references. Dr. Ricardo García Mira's laudation informs us of a precise summary of the scientific knowledge behind what Professor Ussel has done and its vinculation to the University of A Coruña through its conferences, lectures, and direction of PhD thesis, etc. All of us have heard about the critical analysis conducted by Professor Ussel in terms of how we have to face this climate crisis from a social psychology viewpoint. As he has just reminded us all, climate crisis is a collective problem and can only be solved from a collective perspective. Experience proves that it's not enough with information or with thinking about individual behaviors for future generations. The issue is not to trust in a more sustainable future, but to think about the need for urgently transform our society. It's not just a question of delaying a solution and basing it only on giving more information and awareness amongst our children. They have to act now. We have to act now so that they do not pay tomorrow for the consequences of our lack of action or negligence. It is not tomorrow that we will have to struggle against plastic seas. It is today. Every year we use 500 billion plastic bags. It is today when the world is consuming 1 million plastic bottles every minute. It is now when we have to find a solution. This is what Greta Thunberg has claimed before the worldwide leaders, as Professor Ussel mentioned at the beginning of his speech. How dare they say that they're doing enough? Participation and involvement has to be credible and advanced in terms of the social transformation Ussel requests. We share this idea that it is more effective to change our behaviors if we act upon the social, economic, and environmental conditions leading to the behaviors we want to change. Struggling for a better, fairer, more equitable world has always encouraged the academic work of Professor Enrique Orts. In his contribution
contributions to the development and update of the Spanish criminal law, always in agreement with the institutional and sociological changes experienced in Spain since the restoration of democracy in 1978. Looking at the situation Spain has lived and came upon in the 80s, in the 1980s, we had to do things very well to actually have a criminal code that has to do with a rule of law. We had to do a huge teaching activity also to develop that, to have some new regulations within the ethical universe that has nothing to do with the religious moral connotations that were part of our previous criminal law. Transforming our state politically from a dictatorship to a democracy was not easy. Our constitution in 1978 laid down some basic principles based on democracy, on human rights, and which oblige us to profoundly change our legislation. A new criminal code, successive reforms subject to political controversy, the political controversy that exists in a democratic framework, the democratic framework that our public life currently exists in. Professor Ort made many contributions already mentioned in his laudation and by himself. It was the work of a fine legal expert to bring up a criminal law that involves some minimum interference to protect our legal assets, really required for regulating our collective life. There's no democracy without law, but drafting our law in a democratic state requires that we scrupulously respect the fundamental rights. There are no absolute truths. The work of policymakers and citizens require the highly qualified technical work and the critical discussion of legal experts such as Enrique Orts. With Enrique Orts and David Ussel, the University of A Coruña brings to its Senate two new profiles, two new figures which expand our scope of academic and scientific references, this time from the legal and social psychology fields of action. Apart from the public acknowledgement of their trajectories, the University of A Coruña becomes richer with their symbolic universe, with their public reference. This is a university that's public, modern, and committed to the progress of the society supporting us. A university committed to the training of good professionals and experts, but also with the sustainable development and cultural progress. Committed also to the defense and promotion of a critical debate, democracy, tolerance, and the struggle against inequality or any kind of discrimination. Ours is a university involved with the development of a society assuming amongst its basic missions that of bringing together a social and economic environment with a continuous flow of wisdom and knowledge. It always had to be this way, and it is important for the society that's based in knowledge. In our campuses, we generate knowledge. We give shape to a talents and a wisdom that has to be transferred to the society itself, professional talent, research, and innovation for the collective service. The curriculums of Professors Ussel and Orts reflect a common characteristic, their permanent collaboration and active participation with decision-making centers at different levels, so that their research and analysis are outside the teaching sphere. They are transferable to the society. We pay homage today to two great university members. They belong to us already, but today we want to turn them into our doctors honoris causa, because we want them to be even more ours. We want to acknowledge their work and make them part of our university identity. Professor Ussel and Orts, thanks for accepting this nomination. Thanks for your lectures today. Thanks for teaching, for your scientific contribution towards a better world. We are really honored for having you amongst our attendees to this academic act. And we will now officially close this ceremony with some music by the university choir. Thank you very much to you all.
Ben, o acto ha concluído. Moitas gracias a todos por a vosa asistencia.